Abang kahana berjauh kahai bohadro kalang kawannya kahana harum. Baik menan tanya dengku. Yang hari-hari hari-hari. Baik lagi dengku degam cewek. Dengku degam cewek je anak mi tanya dengku kiban cewek lewatnya ba tuah-tuah cum-cum mak-mak kiban dengku. Nyai dengku anak pupu saya berat-berat ha. Ini menan hukum. Kiban dengku cewek hanjut harum. Temai ron hai kubah lam. Kabeh. Berarti tanya sabar dengan awaknya mentang nyoban hae bahada kahalu nyen nyoba long tungku pahala tahara menyan ngum tuah ka tungku balong male mitajud kan tungku balong laulang male mitajud mahli laulai kan tungku menyau tukang pahala tahara nak jelas musuh nak tungku itu yang pahala tahara tengah juga dengan ingli kek yang so hambingin do dulu tuku paisal pegah ikut paisal so pegah gure gelam tu dalam beladi dia pegah juga dia apa hal-hal atas harum tersebut tak laju dah ber apa hal atas harum iban tungku mencewek anak pupu alah hai tungku palis ke ini je hukum lagi hukum nunggu mesti hanya je mesti nak tengku dengan kepil sampai kiban tengku sampai anjur harum teman tengku oh merok mai ke tengok dah mentang ada boleh harum nyenyo lagi jauh nyo panai pada kahale pu balik tengku beri sang sengap na kawan nyo bah benar ke dia pun lihat di benar aku keun aju tengku lain naik ke tengku ku keun ke tengku yang mana ni lo bila fikir tengku hanya kena berat tengku yang engkau kahala sampai anak pupu nak granat yang tinggal-tinggal orangnya kan necok ujung sini nak pindah langkih tengkunya nak culok bah bertuh langkih gini macam tu kita nyolah kira-kira ubena nak banyak kapung omah nak turile mentah nak harum tengkunya ikan ngumpung gong aku dengar tengkunya dia lewat malaikat kata. Nyak menyonai no kaji piu.